Onia, memo akwaba do pe emergency Ghana TV so na the trends to medie na bra so some of some for complaints e de ba be som we die. Eye Kwadwo Asare nyumtini a obo sususu oni yire na na nu hancho odi amba fidikase so okana asem. Na de na be kwa koba say artist mwayire obeba eye efidikase so aba be kana asem na ne uti ara wo sem odi tudwa de na ne odofo eswani so se e kacho Yonko temu nsema members meka mu nsem bebre ni yonko tim for no ankasa no eni arawosem ni esu odi tudwa no eni nsema ye frɛ eye Kwadwo Asare ni nsema odi tudwa no emra ne benso a mesa akye ma adwene ewachi yonko hwe video no emra. Hey, happy independence. Oba just say thank you. Thank you. Oh, Ghana ya 67 na boko de Boko. We are sure. Boko na nyaboko. Nyaboko. Boko anka wo ma. Eku ewie yi. De boko. Mene bema mikum efe no Kwadwo Asare. Mene no tena 14 years nie. Nene won kola 4. Na ma samsa odi oba we wakofa na ba fie ka ho odi ma 4 na aba machi ofie. Me koka na wabo me na me kɔ mabusu afie. Mekoka na wabo me na mekoma busu afie omunti omohwe na setran ni suba na omunti me ne ntena ti wo mokwa na o maka se waye ho ade nti wo de san akɔ na mekwa wale ase me fan foforo no one plot na wasi 3 rooms e wo so dada ena o mene no ya yebe konsu atwa blog a eye me ana mkonsu no mene ne ma o ma 5 ho dada yanam konsuo sa ne matu ma me de me konsuo e ma ye twa blog dan ma mienu o se ma de be store ma me wa mfa anye store na ma me e no de kosi ni ma mienu no baako edan e de ma no boss ye bibia ma oba no ma nka hwe mpanyufo miensa no mo so o mo de me ne o mo ana na etie eye bibia wo fie ono enti ye no o ya no wa atwen ye konsuo ne ye kɔ ne asesa ne ye twa blog ne ye se ene odi be share dan ni bi e kan ho ma efie na be ye fitwa hia ye sister bia o maame ne ba o se ene dia o ye dia be ye bia maame ne se ene dia na be ma ne se dia be ma ne maame me pa twan ena ye wo ne be ma ne be bia o se ne dia na ne ba ne koda prison e ma ne koyi ne nsa ne ba na nsi fie amfa ama no a na di obeye bia no wo so e de obe no obeji nta je so sifie no de hye ne nsa se fie we je wo dia nsa na ne ba ne benya ahoto a ne ba na nya ahoto nti e na ba ma na se ye ku ya de ka ku de wo de ma yankoto plot baako ti e ona ma me bi de bedan se wo ton no plot 7 million ana me se na yankoto sa ta me fa na ni sika kwa no discussion form wo no sieska ukunu no fa twan no hete kola ne nyum wo ayase obekoro na obi high no answer sata ukunu na bo nyom be ba che sususu ukunu no ba chai Kwadwo Asare ba chai ukunu ni Kwadwo Asare ba chai ni obo sususu ba chai nyum ni bi na mewe tubi na etiefo momra ensha 104.5 Facebook page no na Ghana Star kese e na ne yirete ye o sorry a wote wa wo se na munim ne amoye musaya na mode munsam ababontene me se de e pam obi a wode aduru ha no wo na pam wanko aduru ha dada poku na bo sususu me ba chan wow to no no sam na wo ken me ba chan to nyum ni bi na kai obi ebi ana sususu no kura woni nyum kuro say ya gospel say ya yi asenyum sususu de na say yi asenyum me ba chan to bi na me rade Ekwe mani abre to bi eno fiesa covid amapa Kwame Alesi omunyina wodade so aba edi no boy me pa chan ehe dade so aba go so afu dade so aba bi wo ho to nyumo no to nyumo no ekwe mani abre anya go na medio wo to na esi asem so what you say to nyumo no kamusam ena fiesa covid amapa Kwame Alesi akosi ajapoma wala beba akosi asudi areho ewiasi de sa oboy wo no ya usu we medwen wa meti ase enu ti sususu
sususuo kosia sususuo na usua ni suo beba ni suo besa sususuo na usua ni suo beba oku na boss anyom no what MC asa omanya anyom no ya mo anyom no ye de bedi asa wasu ne kunu si wonsu onsusunsu na osu ankasa kuya du fie hey ka opie yie aw show hey kuya je be panisuo ni bi wate je be panisuo ni bi je tenemu papa je man wate panisuo ni bi ase mo ya anyum ya eboye ukuna wona na oye nwade me pa try oye nwade se fie oba fie basrao pa try so kunu pekope to asem no so enti esi fie na be twehya na enya plot 2016 ne koto one plot asa kan ti koto one plot no eno oye na adwense obema maame maba efie ho na mso ene bakra ye nyina ye ni beje ti na me de pressure kora sinu so say o maame nso sa atam no wote na danfo dem oni ne manya ho no mo ena o mo nyina ba efie ne nyina ebegu ho ti sa atam na me kuru na dwuma no na enkoso na ye obi ahai no ono okwa yi ase okodinagina ho na bia obonwum ya na o mama no kakra na o de abafie ti no ogba onyamfa anwum we ma out na anwum no wo ho na anwum we ababo ntere me ba chai anyo se ni ache nti waya na ye firi wonum na ye so ye no se na ye nkosi we na ye mfiri efie ho ase na mu dimani maame ni dimani pa anya asam ketewa ukunu maame me ba chai maame ni dimani okofa ge obi ye fe na kua okofa ge no de ne bae ma omu nyina hu yi me bia ma no kokan ya maame ne to me ho akasa e ma ne ye me ya ma me hu sasai me hu fi me hu ni me si apro me nyo ba wo se ne ba ne me tena na se si ade ne ba ne kwa nanim enti se ne ba no aye star wie enti se ne ba ne kofa oba ya na me ma akoka to no oba no be ye baako ene nkumafo ne nyina ne oba no be ye baako ene makuma baako pe ena na eta machi se wa wono nkuma ono kwado timi pam o ma ne nyina akora fifi ho akuma wono se wa pe omo maka de menye mafutua so omo betugu me so abro me ama obomo bomi dua ma me so me bo wo mo bi nkumafo no na bo wo ba chan ada ukunu ni nua ma no yesai ni nua ma no ye 3 4 baako akra wono de won ka ho wono nsensan fa ne hunwulam se wa no so fa ne hunwulam na mo ma abena ne ma adwoa womo ena agimi sa anyama sa abena ne adwoa hia womo okofo oba ne ba womo aso na se agu no oba no ansum womo a enso me sum womo me di womo cooperation room ba me nu aduane mo di dom be ye bia me yama womo ma me ne me bato se wodadam yale a me ntena so me dia me ka fa ma me ko hospital me yama me ne bia ma me nu afufo kura ma ni di kura no a wo se me sa pekok me pe we me nyina me sa toma no enti me yiwo bone a me dia ya ma me no nyamom ne ba ne ko fam pana dia ene na me ya tantan dia bi ma no kura on fa me nya we me na no be ma ni ko program ode me koe ode me enkura ye di enkura nyina first wo kwa me ni nyina na ne ye ko enti wo gina ha na bia me gina ha sa ne ye no me nim de ye be ma isi wajan ama na no wakofa gebu wo go so ene one ge ne ti e wo go so wo kwa wo ma midem tifie midem ni se be ma de se wo kwa e de ya obeba fie nti midem ayi mani gay sa mi kun akose oba ne de ma me ya akose ne de mo go so be ma na be wura wo a me de se mi kun adi nkra bi so oba be hwe ne ka akwo wo honom ko ya sa wa akose se o mo hye dem so o mo hye ne wati mi afa mi kun ne phone na yi me number afle me ti be na 2 miss call me phone so midem ni se mi kun afle me fra again na afa ene ye wo ko program ode ne ko ye ena sabi o kafla ena one ne kwada o ho gani kan nyina ofo no so ntima ya meja
Odi woda wa na wonya call. Me nya call 2 miss call me wadansini wo. Ana opeke call no. Call na anya na me hwa me phone na ni no na 2 miss call wo so. Ana me frɛ say me kunu na afam nti me frɛ no. Me frɛ anya be ma na peke ye oba no. Ana faaye. Ene na omokoda wo hotel ne ayi nyina no wo ka wo phone so. Ana oba no e ka kire wo. Me e wo phone so na me sesa. The number ne ye okunu number. Na me kunu number. Ana me ye na me se dabi pa che onya abotre. Ewiase utumira no wa kiresi. Sabi. Untimi metra me kansa motra sa ne atia ne age wadi. Asem asi ye me na me ne wobi. Sabi fiafo nyina ye ni ho. Enkomo ben ene oba no ni wudi ye. Me bacha wono no ofa me flare back na o pick call. Ni kunu kasa de na me ntimi kunu kasa. Na mo oba no yese. Ai wo so o pedie o. Upedie dodo na yakọ ayiye no ho saa yakọ da ya saba sese ekwadwa asa hweye hwena sisa upedie we asa wo ye nyama bi saa ofo oba no na ekasa awo yes no nim se nkunu no na ekasa na me so metie ko na ono kasa na wo mu kasa weche ba me kunu ne de na mente ndidem tie an se ono yese he ma me ya jade wo ye no Why kasa? Mi kunu na bie na no kasa akire oba. Jade wo ye no. Ti manti wi bie. Ti mi sum ye na me se na me nim fita kro na wo koye ne karom ti me ko fita ho. Enti na cheze menya abotre. Na se call na oba ne ye na nkunu wo bi. Me ba try ho ben wo ba no. Am ba try. Eti esi dem again frɛ wo eye sa call no. E won na me nim se na me kuna si afri ne kan ni mu apia bonte na again fa me ono be ma ne fun de frɛ me ne dia. And then I mean to meet you. No, Mom Casa mimiti one or banana no. So, pedie do opese na say, oh, yeah, also couldn't pedie. And why I saw phone so. That's what the dear Kuno. I can't me abre. No, Kulaba. And Obama Casa a woo phone so. Me by trying. There's a Casachino Kuno Yanni Diana. And to why I saw and I'm si Debbie, gay yama, and you may be a Dawson. Timia yana sene me coffee tani mu wono ma de aba me coffee na danfo baako oye na ye ne ka ma no me ko no si wo okun wo ma ha me sa coffee ta baako wo so wo ma ha me so me kwanya na me fle me kunu se obe peke ko no me fle ne sa ko si se me ko du hwehwe wo nyina na on peke timia na mkoko du e wona me se ge no kra o ma kire me se ni fie wo aha se ntinka me ko pa o ma me no papa na me di asem na de ato wo manim Timi du wanu ma na makuma baako ni kunu eye insu aduma wo ehonom chief na chief sister adai me hu me yema hye me na si adai dia so wo kwaja san ne wa boy na anka na me si okay ma me ya ne kire me fie mo si ne fie wa ba sister me so ko na nkoko na so me di asem na ekoto o ma me nanim se de beye wo beja sa nyama na ge ne de ye me no na me ko nti lucky me du kwana no wa me nu wa mu fie kwana ge ne so ni obi gina ekwana no wono ma omudi nkomo timidu wana me se he na wotumi ben na wo say wo ba fa me kunu fun dia be frem okay wo frem menya de minie ensem na wo kan ye ne minie dia de na wo pese menya mo se wo frem se memla dia ma banti twa nkomo na wo kan to aso enya ge yi so me to hum nya asam ketua e be na hu se ge no no a minimum no timi do one ma me yes am to show be di matem de ne me nya yi ene me bo na sum ma me bo no power e ho no timi bo ni wie ya no ena me kona wo bodua se nkwa na me ma wo mo no nya be ma ne ba nkwa na nya me ma ne ma me ma di na be show nkohwini atese me ho fi me ho kan me ho kan oba na ka sa ne kire na nti na ma sese minni me huni no me ye nkwan ma no kwa na mo konkwan so ta fa ne nya do so ta fa oba fu adam se ameda na se wo ye no gani bi na no front ene ge wo ye wo pa agani front wa me nu bo me dua nto bo me dua na se hwa me kan che ye krom no si wo si ye bo dua ni bo nti me so me bo bi ena me so bo ni se me kun ko program na what na ne kra mu di na chi ana se me kun fa fu kwa de frɛ no wo
peke anase se me kunkwan no se opa meja na man se wanya de won fa na mom so wokona be ma foforo enso ne kodaka me kunu ho a so ne kunu fa be ma no so nya de enna wo boy na so de toso na so de toso ma nam dem kai we enuabo galo we evenze enuabo galo what I say oba no ne kura no e gi no so de toso eze woni nuabo be de wo na pai wo na me bo nam dem dani me nam kofi ti me kofi na be ma no baye chese wo ba no de abufuo enam se woni me ni nya problem kakra bi a obegbo me de obeje ne ya de 70 no o fra me no me ye se me di na china na me dwane ye ti me dwane ko pe ba bi hye ena ono so ko fa ga ni si ni kam e de ne ye de ba da ba krodua ni ebe gina o me hye 3 days me ko ye ne ho ade Sama be ma na ka kire wo. Me sha wo na nsan to be yire me hwem wo kotal no so. Ana me nua boy ba ko ne na fofo mo se hwe na de ye mpene ma wo de on kwasasem no. Ana mo ne ye de ye sa no ne o jami wu ntantem no be se age ne sirpesi kutae. Ana se a won fa no ko. Ntu so mo ko no mo ko dane yo so wan ko dane anti. Me wo wona ma na go so ma hene e chia me frɛ me se ma bo obi dua nti me memra. Ana me se mate meba. Timi kwa na ze gane de mema ko ahimfia ko sama me wo timi tum kwa na gane bo ni kura mtum bo mi kuro no me se wo wa ko bi kunu na wo sa ode ba wo se gane meme na mabodo na sa wo so wabo ni dua ni bi ene mu nyina mu nchenche 50 series na mu ntwa dwan na mka cho mo se na meselem fizam ne be ma ne tena ye no sika ba ne nsema ohu oba na wapam me na me ko mfie sika ba ohu oba fa na wapam na me ko mfie enti no me wo mo me dwetire da enti me ni bi enti wo mo fra be ma na ma ne mla na onya dai na o me tia sa anya ma ne nyina e na mo fra na oba enti oba no na no so na bra na wo sei me patro 4 ya na ma wo 4 na anu ya na sa se me si kura nche again fra fa fo fra wo me no ese efe ne say unsu pedi o na let's na no ya na see ye bra try enti ahimfia o mo kan asem ni wie na goso man ne de che mi kunu say o na danfo no na emom no won nye o yira se de ofie ma no e na o so mo to mi fu se hwe na ma goso se me ne ge ne ye de e be ku biom na me se mate me nsi ho biom enti mi ba fie e na o be kan ya na me san ne mi kunu ye de sa kokota na o se wo gen do na kra nya de enko no biom ka sa chi na me see you kwansi mo ono na danfo mesi ni ba kokwa bana ne no waba wo ba ya wo si du fie wo kru pa de mi turu fo wontie na me sia de wo se won se woni mama ya ne na YouTube ene mama ya no woni hwan o gos ni mpana no de woni mi nya asem no wo no ai no wo ba ayiye na no wo ba no so na wo se nka me se me ya de me baby wo se o mama ko ye mi ti nyina be tena se o ka kire so de mi nya na me twa nko wo kunu no wo ko program on fa anko so me ka se bo o ma mi skanya mi ti kura o mama sika na no do ko me pa twa first me nyam kura me ni nya na ko program me nyam kura me ne me mani nyina ya wo fi boss wo ni nyina me ne na ko de se won ko on fa won ko no eye wo ya na me kura se nka be ya me ya ni kunu ye star sen wo ko to nyom sususu anyum ni so de anyu wo ye nyina ye de di asa wa yi ase a no ko program akoto nyum on fa won ko na me kura se nka be ya me ya ma me ko se wate me je o ko program ma no wakofo oba foforo de ne ko no de ga ne ko no waja wo wase fie wo ko so a wo ko adebia wa ye bia 50 series ato mo o ko du na wo fra no kwan se ya obefa wo mfi wo ko so no oba ko ma ko high hotel no ma de dem na wa ba fie no hotel onso o pipe o bibia o wata de oba izu nsima wo ya no akwa ni nyina finance and abana mabesi wo bana mi so ametifie no so a obebo makoma no to na dade buachidi de ahya na se nyina wa na asi mi na mi se asi wo wi no akache mi se wo koye no wo kodaye no wo hu wana ni se me de be ma ba edam wo no ma ba beda ukunu no na mi se me na mi se da me se me sa bebo udua e che de wo ya no wo ko na koye wo niam ba wo asa bra usu yesu a oba no asa be gumi hu fi eti dana ya kasa sa na de migi me na ne bla ba ko pa ma chewa na de mitwa asam ne so eti ya magane de me kwan mfie onu ba no ma ase no me fra ne sa me de tunanim ma me na peke me ko da
maame na amfa me ko nti mo wana me nua be ka me se wa se wa ya ade ama na ye ne ya na me se dia na ma ye se watimi afro ka akọbu na asi papa bi no de sana maame ne ka kire o ene mate na maame na timi ahwe Nyankopon ani ma flaga ne wo ama na firi go so aba mama betena efie na wo maame no na me ni be ma no me konso ye di twa blog no wo de ga na sa ba fie mama betena sa ba no awufu adi wo fie honom enti me mani po school no mu ko na wase won pa wasam sa wo ye ne dey me de me nya ne hwe akua ka no kore me amene me nya ne hwe me nya ne hwe fi sabi be ma no wo so ba fie na be ye ho ade na o maame ne nka ho enho ade yo no kra na maame ne mpene enho ade yo no na wa nyai na wo mpene so na ko hye ne ente se nkwada nan na wo mpene enti nkaka kra na o se ne ba ne mpata no awade ho me de na menim patade na se ti akire na ne ba ne beka obeka cha me se wo se wa mo na mane no okote na abontene cha me ba ne wade no pata ne 2 million enti me ho tan ya shema me ni mu ni nyina ne se saga ni bo me dua me ma bo ne bi timi pedua bo na me so na menim dua bo ne ba ne be so na menim bo me kru no etimi bom dua ne black afu dua ya dansini wotimi bom dua na me komedi kan ne nyem first one wo bomi ama moja kwa da mani so etimi ya na me nua ma akoma adwa na wo se akuya be ya ja walewe eti ma me se nyinse no me se no na wo sa dia chopa sa e sa ba na me de ni so no moyo na fo ya na nsam ne ha dwen o se wo se wo ba e kasa sei na wo tinu su a ya na ya reho sanse wo de na kuma ko se baabi ama baabi kro ni dininya wo je ne nwanye wo de na kwada nan egu ni so be ma ne guma so wanka be ye den raho ko ya ma me raho awie raho kwa fuwa no sina ye mfre kwadwa sare na ye hunu ni senti a utu sa na mo no fuwa no si ese kwa denti a ama me mabedi ha na wo ho na o na woni ska won ho o wiska me hunu ana woni ska so me enti na woni bi wo dina me wo bode pati miensa da ho na nkra no so adwale o mu be ko school no se wonya skanya de ma wo o saye blacksmith ti no abo koko de ti koko no so so ani bi agu a de ko go so akotom nti wo ya na me se anya me dem de bode na zune mo nkra ni ko school na ati me mo nko na ade nyema no ko a na ya de wa blame ska me de akoma wo mo enti nkra no so mo ko me ti me ko fledua no wo school mo na ya me a me ka me kokra na ebi wa me ni bi nam ka se nkra no nko no mo nkoje kra me a me nua pa so no so se me fanya de e ma wo mo me ko consider nkra ko school kra me nsa no ma mo tansiri enso wo mo enti me so me ya ana me ba me nua no o se me nua pa ko kwe na me se kwe ko ja zale nya ska ma nkra nti me selew prefaisi ma me fan koma kwe cha no on team ni bi mo nya se ko medo mo na mienu ya aka de o de me nkodi mbo de ofie sana me ye ne senti na no ska bi so ba no na mka jan se sia no matna fi ache ummo mi dwetire so da enti no me pesa me yes spaghetti me so ni bi na me ofa e US no this can blame no na me ye enam se no do ba wo de no mo makoma ene ska ne ye de e hye ti me ya na ase ne ye nkoto total ni bi ne ekoto ne de be si wo asa enti me ya na nkwani phones ko ba na mo se kom de wo mo na sa be yi tele no ba ko na me no de nchini gu ho sa na me me man ye de ye me mle ne sa ti wo ya na afa wa so so a niema na de 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 ko go so enti wo de so so an ko ye o beba esuki no e ba ko enti na o me ame ho kina me ti me nua no mo ho no mo sa ti me wo se ne ba be ma ba ko no ko ata papa no ma fi nwa se wa bakro wo ye adwuma no se obi e ko batere ko ba fo na ade na me dem sole na me dem bai ti me ba na se nkwa no ma de we no ma si awawura musu ko atale gugu basa na me yiyi e ho no ti me na se mo nko na mo ko jiska enfa beto gele bi nko nkwa ne duru ho no ma mo nkwa ne nyina ba no mo di ma me so boduam na ye nko ahoma no so ye ne ukunu kwadwa sare kwabra sare okay
Hello, Kwabena. What do you Kwajo na Kwabena? What do Kwajo sorry? Hello, Kwajo. Okay, mami. Na te say papa. Yewa, Nyankopon adumo me ho ye pa na mo so e. Sade wa bo Nyankopon di de na che say kire din. Ya so ya wo ye. Na ewe mate wonwuma mama mani agye. No kwasem. Ye hunu mu amadi kan matimi abɔ nwom na kwa kire say ya. Na che say enye modern market wa. E na matimi di aduru soro a etesa. Me mo akwa ababiem ebe Nhyira FM so. Na eno. O me da se. Na sususu no wa na abɔ e me boa. Ba ta salba for me an kasa na Yehowa de adom tumi no. Adom mi a anumi e wa abantene da bia obi a ni je ho. Agina phone yi so yi. Ba to me an kasa na kasa. Susu na agina phone yi so yi. Susu na agina phone yi. Say de be suwa ma e be fono. Say ye me say e be suwa ma e be fono wate. Say na no de oba kun nti we ye kwa na ye kwata nti wo yire pia du fie wo se obesuwa mesu na dwawo akua de ono a ne penisu nka woni problem bia sa ono a ne penisu wo de na afie wo be ya ba besu agu ye so ye nyina yewra ho yo eno fie o waja ne kwada nan ye pa se Nyankopon chedi ampon odum ye fuma ba etisa na de wo mu ne se mumi akuma sususun ablante a medin de Kwajo Salbafo meyire ne akwedu fie a maye ne ho ade de ama abusua na akua wada su ne ban bi adi ama mehunu se ewiase no so wanhwe ni ya nhunu ye na de wo mu ne nyina ne se me bonnwom na msame ye blacksmith ni ye ejuma ye bobo aso akuma ene nade ho nyema ayeye no ya eno ho aduma na me ye before ansana me ko enyum tuom na akua me ne no awo nkwada anan me ba no ketua na okua no sisia no me de na to me Nyankopon ti asefo ni din di Jehova ana ne oto penimpa no kwada ketua na de say akwa ketua na pe no Jehova acho me ba asari njina so akua oba ketua na de say Jehova Hana tun din sa no baba na ana tun din say Jehova dey kasa den pacho minti din bi dan tina ma me bisa o akwara de say Jehova asale bacha mudi akwara na to okese yi bacha okese yi Nyankopon chedi ampon Twaso nkwaje ne Nyankopon Yehowa na mesufre na hohia da nyina na oti omene na oje me so de me bisa bia ne ho a me Nyankopon tumfo enye mpama me enenti me ka de message me busa me wo botan kase bia me twene no a me nsohwe na me besie bia nso no Onyankopon chedi ampon titaje me firim enenti me de me ba no eto no Jehova ya na de wo me se akua anka woni program bia nka nya ne se kana wadesem abesi Nhyira FM a atiefo etie sususun abrantie na akua no mame mesre pa se baby adru no mama me kwan na mincheche the reason why ntia ono no ye ni brebebre se bia wo twe wo nsem no mu maako ye bre swa enti no ma ye hunu ade potia esintia ugu masoa no ma obe ya dwundwuna ya baseti se ye wo wi a waja ne kwada nan so de mu nua bonya de ti bre mu ntam na ye hunu nsem na se ye beti aka fa no mpacho akwedu fie mimingu maso meyire ne akwedu fie a onu na mehunu se meyire a menene te dan ba kum esole onu aduane mami di osimi niema nia esese be ma ne oba esitina ase no sa pepepe ana menene de ti ho na ebleka krani na meduma yini ba kum wo tepa wo ma ya na ebobo asoso ane ade ne de ma wo mu no na edu tambia obehia niema kakra nti me ye niema no e de kokoma no nti bla me bekọ no na sika bia ni me hu ofie ana me ye se akua me kọ
na maba na meba ana me du ho kra na se me je kaka me he na ma send you bi before se me feel ho am ba be du ha nti me second scan no na me nya madam for private car ba ko ana fi me tena mo de be si go so du go so ana me to enam a ye de be no aduane edi ti se ba bia be ko bia no me ba ma to nam de ba that day na me be ko no so na omudi maame bi na otwida ewo ho na wo ye se wo ko na otwida na se na me ba be du a na ma fro am so okay nti bla mba be du ye no me flo number na ani adum nti da me no mi odi dem no me de nam no to dem ho ana me cycle start adwuma foforo ewo adwuma mu nti wo ba fie no wo be wura dem ho no unu se enam no eda dem ho nti esesenka wo ba adwuma mu ebebu sam se bi enam no aduane be na ye de be noa akua ba ya wo wura dem ho a wo hu se enam no da dem ho na wo se si kwan so on etu abontene nti abono onan ekobo no onum akua mafie ana mia kodwa salbafo yi me si kwan so ko edwom kototo banche ne bode ne ade do wo fuo ne me twa akua de san kwa no de aka no peja kosi ho ne me twitwa bi ma manketua no edi yedi dia wie akua beba fie na abo no nson no nwotwe no nkron no ndu anti ape me ho yira me eti mi si kwaso kokrom ekofhwehwe emia he da bi a mi ankasa mi hu se ha me hu akwedu fie wa ha me hwehwe na busua fie num ko mia ahodo bebre me hu na nagye bia na hwehwe no a mi ankasa mi hu se ape me ho yira me enti mi ba fie edi mi ti beto ho se me da ansin mi ti me sa am sole anadwo no me kohwehwe no a na se abotu ekobotre ana me bedai anti anadwunu mu me hu akwedu fie obabi bia no akwada ba bia ma ade ache enti ade ache ye no ana me yese no e wo se me fight adwuma efi se na ma di program bia me kwa akobo hu ska me to me ball live band me yankofo yie ni adwuma hu do bebre na ma di sa program no hu ska ese se me fight na me nya sika no na me di bi ma engineer ane driver wo di band ni ma ne beko enti me fight ya adwuma esa de adwuma foforo kokko ma me customer ba ko enso ogo so ade achi enyinu duye no me me say akwedu fie beba fie no wo beba fie wa ma fie bi mo wo sa kokko da ba bi okoda ye no ha e ma ade achi enti na pe me hu se asotro ma ni hane na me de hu asem koto ne wo fa ofi ata dade so aba ho no wo de hu asem koto ne no me akra we na so odine mitunufo kwa hodo bia so efiri se wo ye ne ho ade ye sini hu nkonya emudua bode abosomfie dane ne ade sa anti mabre no krate empana se mama ne bi efiri se wo mu ade na so fa tama mabo amane a bia empanimfo mu ne masam ka obeka se adentina eba ne sa no wa meka bibia mfanse nti wo re waka ne sa mache akwa ne de empana se mama nim ana me to so ko no wo fa ba ko jidi mo friend nana ko pon na so de ho asem ko tu nenim o ja fa wo mu ade me keke kura ha obedi di matem enti no wo da waka mate me frɛ no na ba bi kura kokoda ya oba wale ni ba bi kura wo kokoda ye no na afeni ni ehu no o fa be frɛ no ebisi ne enti ni 3 days time me mana didi awie ana o mo se o mo kɔ efro me fie no ye mienu o mo kɔ me fie no de wo fro no ho na o se o maame no otu wotie omu fie ba kon e wo so ya enti nkura no koye no me wo ha no hwese me ba no edensi ene ablese wa no wo mudi sun eba omu ba ya na busam sa ada ya o san sister kwesi yenim na se yesi ma me ha se bi mu a wo babu ye na me se sa akura we ni sa ma me kwe no ene me yiri du fie a wote mo nche hwe na ni mo bi wani wonu akwe no eto me maame achampoma wo me de me ba asase so se ma hwe wo ba ya bia hwe wo ba te bia wo mu maame a wo wuda samado ne samaso mpo awo mfaso se ne me maame achampoma eti e ma ho asem so le pa maame ankasa me ne mo kase no me gigina mu a kusi se maame no nya ko mato ye mu a
wasaka we ni de e ba no yo enti afi ne woni nkura no ye kan say woni onua no e kan say maame kure no ana me ko na me say ai awomansa maame kure no na say maame na che say kasa ne nya mu no sani awo kan de pia wo yidi wo pia ya wo ehunu no wankọ ba bi bone ene de wo me say me pa so me nkasansi de wo me say me de ho asem to maame kure no na ase nanim awomansa nim say awo me sira kacha say maame kure say me manu wo mo ba wo maame ne ntia ha na say wo na agen say obetwa ba de wo mati bi ma me nin mi ne ntie ne yi na maame na ka ho asema de akyere no da de no na ba bia maame kure no ewo no wo mu fie bia ewo so ho no na woni mi yiri du fie no atuna no agumito abuofunu kwasiampanyini ehifa na akohu se mache abadi enkwa wo mati a wo be keka we mu du fie no firi na opi an krate eme ha mi o me meja wade menya be ma foforo a me ne ti ho ene nti me ba be yimi niema unya be ma me bedi wachi yo tie ne ka asasam no me se onyankopon twedi ampon yehoa a wo bo wia wo soro ahyere asase su nyina no mu no kwaledie ana me ka kyerem owie me yiri du fie se se ma me misa wo yiri asem e me pese o ka sa kyerem be ma no me pa che wo boa ne bla panyini ti ho ne bla panyini na ebisa masem nti me kyerem no odi de be pie ye be sin kwaye onyama freedom be sin kwaye onyama freedom ti me na me se me ante me ba wo da bo me nti na me man nti wo yi kini se me beje na me se fakini ma me ena me nuane ba na me nuane se wo de ena de nti ama wo se wo kasa wo de me nyama ne gudam abla me yi me nyama freedom mu wo ko fa ga ni free go so be da ni mu abla me nyama de gudam wo ena wo bia wa no ka che me se se ko fa ba ne basa empakura wo na da so no eno empakura ba no so eno wo ne da so eye adwuma pa twan enti wa yes asare asare na bo temperature sabe me no ka wa de wa twa wa me din bebre twa wa ja me din na doso mane mra fam kakra na ba ma wo bro ba no se wo nya me din bebre o ka se mu jopa ba ti me yin sa de ball ba de o ka no se me ti we akran we se ni nya me hwe na ma betene me nsa na me di aboro wo edan me no mi eni dem asare nya botre ye kwa ye ba edina ba wa bla wo me no dadem antikati na wo na minti asare pacho hello asare hello asama me kenya botre na ti asama ye kai oba wujitu musa wo sa keka no meboa anti en sense wo ba ta me de me se keka na asem ba na me so nada ni me so nada wo na me de me sa ko bon pe na wo tena nko na afi no kirikira ni pacho eja nyina wo tubu no wani ani atari ahye me tutu kamera die mechi akura wo no nyina obefa me ha ba wo ni rade pacho ani ma me come off me mani wa odege ne beda da mo no me mani wa abisa nkura no wo mo beka me die me kase ya na me de mani kokko hunu ye no wa ma gana for car odege no aga ne kokko asare me ba to meet you it is said you oba wo kemi enuma maku bi na yan wo nkomo no mo sabi oba na wo so delivery go fa wo ne ba dan kuro na wo ne akuya demu du fie demu no dan kuro na wo ne ba ne demu anti nti wo de tie asma american wo ba ya no ani ato nkomo no so me pa chew na me eden na kete eden me no mienu dem na makofo ba foforo de na ba se ewura pie free den ana se wo pie na me no ba be den anti asma wo kan mati bi da eye no kwale meme yes ana wo be didi wo ya me sana me suro so oda bo mo timi dia ba hye nche wo de busa me mai wo de ba bro mo timi school ya kwada otimi ro ke me hye dia na ba gina me so me nya pia na me dwane na makofie o ya se me wo fa mo timi mu ade no me wo fa me ko katra wo no mu di wo no na chi enti to no obi na no a wo san do bu ja fa kra dawo wo do bu ja fa kra mpa wa asem enti me ko ba sa mo to nya dan en ko mo hello sorry me pacho mo nya afuna mo ntie me pacho why tie pacho brem on say wo ba walefo a me ma wale wa me no tifie na dan a me no mienu dem me no pie ye ewuram
ne makofo oba de na ba beto den keta amenu bi no da so ante asema wo ken no no kwale what bida na da se mo mama mbacho adon na wo sa ba no komu eden a me fi a me masi o amenu mienu yatim eden amenu mienu yatim eyedan room ba ko pe eso pa na maye kese maye ba ko a menu mienu ne nkrai yedem e wo fie ho enti mi no mienu daden mu a me no ye pia ye kwa ye ba ye tifie ba ko mu no na makofo oba bi di na free baabi edna ba se ha akwedu fie wo no mamu mpie na me do oba ba ba daden ante asema wo ken must bi da no kwale no cross wo chi abasi ni so e fa kwada e brodo sesen na me ko twa abade esi wo so oba kan ni mu se me boro na dai e de bone na waye me ntimi be twa abade esi wo so se me boro mame asema what bi da fa won san ka me da me ko fa en tro kese on mi na minim se ewa bontene wo wie ya ayi akua akofa akua wo tuja egu mi so mi nya ma adwa no wanyam wo de ba wono oba wo ni nyin se kwa se ye fa so no ana obi a odi ho asem obetu manim hwe ne wo fa ba ko wo abrochi e na kwasi kumi ni wo fa panini ba ko a ono so wo ahafo dade so aba ho no o fa no mo mpanyimfo no eti asem no o mo de pache wo ana o mo pache o se kwadwo misiraw akora no de waye bia jamanenka mene be ma me mo jamayo ana o ti mi jai 2 years ma me kale ma me o tafo ne me bia me bless me fa me on ka me man o ti mi brubi nia e o me ji ma me kompa to pa na o ti mi ya kwada ne ama ade achi ye no e ho ana akwada ye ade achi ye no e ho ana akwada ye enti me mmuru me mpamo me ne onkon ene onya he Usi edam no mienu dem no uni dan mu biom on na dan biom na afi okusu nunu ma na ote nkan afi wan ka sa munyi fo da na munche wotimi blam sa me ka mo fa mu tun tie me kwaja sorry wo tu wa fa ma me ya meda dem wo eda na me nyama gumu no wo tu wa fa ma me ya meda dem wo kan ku kwaja sorry kan ku we na ma bra bi so ma se du asa mienu se mi akwadu fie me nya be ma foforo amene ne wo ho enti ko bia sale e me ha me meja awade e ka cha me se wonyo wo de wo ba wo ne ti wo mre wo no ka sa sam ne che wo so wo ba ne ti ana me so me se wo wonyo ba wo ne ti dia me so me nsai ye e ya wo na ye sa enti se me so ko me nya ba ma foforo mo no so ye den aso me mu se de wo so wonya bia wo so ye de wo so ne ti wo no me ni bra ne ti wo ni bra ko papa na de wo ti wo de wo da de so da se na na ohine dwufo ono so ti wo Mimi bia na no kasa na no ko ala ba no ko bisa wo nya mo che wonu de se na no de wonu de anto o se wo nya mo nya so bia nka wa se because wo mu wa mo woni na mo mo so ti se bibi wo be jo na ka am se me ayi me wo fa ma me ya meda da mo me ni ma guwo se me ma da ko agu se enti ka no so ya mo pesa mo bisa me na mo musa me na me ni komo fi se akwa no wonu wa jira ko ayi no so no wa de blog ba no le gale shadam na ko mo se ba pa me be pa na ewe ayi ni ye we bi wo de blog na me to ma me hello hello asare blog mame wo ko twa mame ni asare nkasa mame ni asare nkasa wo de yaw na e kasa asare aya da me ba to me tie o na bo na nkasa wate na esabi waba kwan kasa ne su di akira eya na emema wo eno man kitinkiti bio sabi waba woni na tena wo manan se wo kasa su seya eyensem bebre ante afari nya botre binchawa no we da ma me du fie na wote won chen wo no se me kan kure pa Adem papa eni ni tirim adem papa no ebi ni tirim na me susu se me ne betena se a me de afutuo ni atene a me de tenetene no no wo be fa sa kwan no ni atena se asumdwem bi akoya ne bradwu mu on se won ne kasa no wo tena ni ase ni su ai won se wo sun enye ni papa ante me kan kwade acho kwan a me ne akwa we fa so e de tie asumdwem mu no enne no wonu watimi eyi ni sia duasa mienu gina manum ka kire me se makoda baabi amade ache o krache menya be ma foforo a me ne ti ho enti ne firi na ko no emehame
na ba be yimi niam afiri dan nim wo fa no mo mpanifo agu so a wo mo pacho o maka me so fa mo de mu nya abotre mema mu muoye Kofi Asafo na so say me wo fa ne say mo ntimi anka asem na amfa nkwa we adu nsira FM so enti dufie no ni say wo de pacho bi na eba monim say wo be sire say mo mpa Kojo Asare chew nya den ema me eni ne say ana wo de ba wo be ka asema eya de pede na ti Kojo Asare ko bara ba woni ne ti ma me pacho me ne me mana de pacho nya abotre wate Kojo aha Asare ba fo utie me ti wa no obai wo ba ye ensem oba be ka ne bebre se de wo share kasa na se a wo ka no wo ka ni nyina no me huni se menim so obai wo da so do no de a na nka se nkwada nan aba mu ntemu no enkomo we kanya funsu nkomo da enkomo we die Kojo wada mo ma anya funsu nkomo o se me say na ka me hia sen ka meba mu fie ho ankasa re ana me kan nya funsu nkomo ntiketena etena ya wada nke hia wo mbata mo wo hen fa no a ya wo top high producer no be ka so be froze sie enti unim eno papa we no wo pese wo kanin sem ade fede su ebrabra nsem so tino wo ba ye wo nyina no ye wo sa wo ba na nya wo kasa abai dia secrecy mo no ye be yi dia bo no abai dia nkasa se wo ba na nsama wo de begu ho ye betie ye de ye mpanyifo nyina na wo betena se na se wo ba na nya ye be hunu me ba so mo so mo hen fa sunya na se e ni sunya wo kumase na mo we kumase tek ne ye wo enti unim aha me baba ye menyum bi mi ankasa me na mo kasa mi wo kumase sisi a enti baby am won mo nkira me kwan me ntu ana mo mra ho sisi a abetimi aba how many minutes time na ka bedru ha sisi ano ehin fa poti na mo so mo sisi tek ne ye wo mo so mo tek wo ai okay timi do tek am so me den o yan fan section o tina no yankopon adma mi wo program bi da manimu a me kwa akobo enti e wo se me organization se de be ya abusuan fa so gbo bi bra so atiase bra santana timi ambachina nkechina ne ye anu na make say o tina no nya kwan tama me nya kwan no anyumi kura wo dia wo anyumi wati ase wo dia betechie wo edi nyina ya to de ya fere ye ni age ene kura pa na bre ni sa yankopon adma Monday ana metumi nya kwan bi say Monday no na makoya yie na wie ababedu kumase bababedu kumase Sunday no anumre enti Monday no metumi nya kwan ne maba baby a mo wo no na ya hwete na edi yie be e ka Monday ne ye wadawro ma asaye ba afọ be ma me ba to me ti we do aka Monday ne ye so aha baba ne nyina nipa ne mu die ti se ko twa mansa enti nka wo ba ne nyina ye no watena fe wow ye ha ne ya ne de ni nipa kasa do wo ba na de obehunu ye no obedi nkobo kama edu fie de ono odi agro kra enti Monday no na memla wo de bra me ara kwa me pesa me ne wuhia enti Monday no yankopon adma me ba wadawo ma ti producer no be kasa sisi a wate enti ni wo fa no mo mpanimfo ho on se ni ba kasa be kasa me nyina sa da kam na nyame ya duma juada wo ba wa nyini nyina de aguo ye be fra no wo fa no nyina ni anya danse e wasem no mu sorry hello sorry aha me ba to no meti o eti so de me ka no Monday no na ko abanti for nsem ni nyina sa da ka ni mu na Monday no na waba wate enti me se nyankopon se wode yankwa beke show you enka sabi wo de ko akoma to yem na wo ba ye be hye ne asiesie asem no na de asomdwe aba wate ono de wo de na wade da enti wo de bra wo ba ye na wo be kasa wate wo fra me ne ti wo enti we no ni hu ani die bia ni mitirimu bi odo ana ewo me mu ma no se e be na se odo na wo ba se ne tie bia no ye be ka ho asem wate
Yo, sorry bafo ena yete ne nka no. Mame. Kwa kuma to ye mwate. Ya hwe mane mra. Ba no beba ne hia. Ena de oba abrani mu. Ena holiday ye pon ya ye kwagi ahome. Holiday what ya say? Say timi kwagi ahome nti no. Ye ntimi ntwen no. Nti ye de na sadwoada. Se ne wo kasa wote. Ti nyame ya doma dwoada. Ena he kwada. Ya wada fiada. Meme da kwese de nya adwuma. Eti dwoada obeba. Na wabo modern sa won so beba. Na ya tena se akasem no. Na dia somdwe aba. Ya somdwe nko an ye pe. Ye num asomdwe buam. Enti asomdwe ne ye pe. Wate? Subiem kwa bre kafra nyame be ya wate. Nyame na wa hyew so obesi nne. Ebro bebrebe a wo na mu ahokyere. Obi akurbo nyem hwe wo odi sia. Obi a okuna gidin. Abusia for Bryce 104.5. Go program bonga seji 2 million we kwato bonda. Wo de chama sare mra. Chai, no se men kasa bebreu. Mame, fadie de wachi so gina wona me show ho ne wo ye bia wo de ba afia. E fadie bi da wachi. Oba kama ewurade nyankopo. Shoba body odi jotim sa adwendwene na sunsan fa. Da wachi na me rade Enkwada nan she enkwada nan she body kwada nan na hwe ade ehya no obi ani kunu ya star kuyatna se me de min so me de me kasa bi ya hye fridge min kani na min kasa ni na min so me de me kasa ni bi me de ya hye fridge mu na nyame ya dum na odum bi dum ya ejuada be Monday na Monday nso aye juada ekuya na nsubiem ate nsubiem na nsubiem ate busiafo wi asemu sama brewu o ya wote mu bia ya fansa wate be ma no onye bi ma wo morowa fansa odofo ma adwa metre afa eye video hu se uti abayiwa nanu nsem ni so wo smart ne nsem obi na utum se eja kra hihihwo eja hihihwo obetena hoi wambo ni pa ko ne tidi a anke ye hu se nipa so masiwe no ne ti hwe ne sebio na tad obi a oye artist nim dwumtuni mwa oyira wo se hu siesie no na mansa nyina hu se obai die we na wo kye se wo ya dwumtuni yira mpa enso bibi antwe se ne kun etonwom bibi antwe se ne kun ye artist so when binam anka bibia enka no kwa ko oba fofo na oba fofo no so onim se bi oba ne bekeka sansem anko menye hwe sanka oba ye conference fa na so oba frene dinasi menye hwe enso nya ye na oba ne so no ndanti no onu so keka kansem ene ma oba enhu se se ne kun kodo asari owompena se ne kun kodo asari o twempena wonachi asem we de mood pa emu so owe man kasa so oni be ma abla na be wi akire no oba fofo ba be didi aya na edin pa aya na emu oja emu atiti ya odo be ya femu enso ni nyina no be nya daje tena te be srem so nya botra bibia be din na oba akwaji obi kuno sebio odo wo abuni dua onu so bo dua odie opada ne akwa saman ana mebi won so dwom ho nti asio obebi won se ya ono kwa ya attachment no wo sa kwa titi de owo ho no wo ba bi attachment on so kwa titi de o te ho dada te mebi wo wa mumye ni da ho pa mumye ni enda ho pa odo fam du besia Mediana Quemblance but me after my friend, a mobia majesty. Me so like, share, comment, and so for mommy. Naming young day from more videos and from row. Their name way, or bra will be a boy, bra. A foot on send be out to the show who crying and from row. Macau. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it.
That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.